Черно, многу ми е мило што дојдовме И мене исто. во салата. Многу голема чест ми представува што сте гостин во 1 на 1 и ви благодарам за одвоеното време. Денеска е финалето, го снимаме нели порано во интервју. Што мислите? Кој ќе освои? Budući da više njih kaže da će pobijediti Danska, ja uvijek sam bio prkosan i ja uvijek protiv većine. Така. Ja sam uvijek za one slabije. Znači, ja navijam za Španjolsku. За Шпанија. Одлично. Ајде да почнеме од нешто што не многу мина го знаат. Вие сте дипломиран педагог и звањето ви е професор по хрватски јазик. Hrvatski jezik. Некогаш воопшто сте работеле таа професија? Jesam. 7 godina sam radio na školi i to mi je bio san. Kad sam bio mali, htio sam to. Htio sam da radim u školi, nastavnik da budem, da ne da fiskulturu i fizički, kako se kaže, odgoj, nego jedan pravi predmet gdje će učenici se mene malo strašiti. A to je hrvatski jezik. Jezik, književnost, to je autoritet. Ali jedno vrijeme poslije, 7 godina sam radio u školi i nije me to ispunilo. Nije me to ispunjavalo. Jako mi je smetalo što sam pomalo u okovima. Okovi. 45 minuta, zbornica, pa opet na sat, pa opet zbornica. I onda su, mladi bio sam, onda su mi dali uvijek prvi sat. Prvi, drugi sat, tako da sam izgubio noćni život. Da sam znao i zakasniti malo. A bio je strogi direktor, onda je čekao pred vratima da mi spočita da sam zakasnio. To isto mi je malo smetalo. Onda su, da bi me izdisciplinirali, onda su mi pomakle satove, 4., 5., 6. sat. Tako da sam ja zadnji izlazio iz škole, zadnji sam ušao, ali sam zadnji izlazio. I onda, paralelno sa time, desilo se još jedan nesretni slučaj za mene, da direktor je otišao, nisu imali koga staviti. Onda dobio sam naređenje komiteta da ja moram biti direktor. Ali ja sam paralelno radio i rukomet i to je meni oduzelo puno vremena. Ja sam se borio da ne dobijem tu. Ne sakao se da budete Ne, direktor. ali sam morao i to sam bio 1 godinu. I onda sam išao u novinarstvo jer sam promijenio mjesto boravka. Ponudili su mi da budem glavni i odgovorni urednik jednog glasila, lokalnoga, ali ću dobiti stan. A budući da sam se tek oženio, onda sam vidio odličnu priliku da dođem do stana i da promijenim zanimanje. Međutim, i tu se nisam skrasio i tu nisam našao duhovni mir. Uvijek sam bio nekako nemiran, nije me to još uvijek ispunjavalo, dok nisam našao ono što volim, a to je rukomet. Jer uvijek držim da nema veće sreće u životu od toga da radiš posao koji voliš. Точно. A ja volim taj posao, rukomet je... Веднаш знаевте дека тоа е правото нешто за вас? To je to, rukomet je moja strast, moja ljubav i za obitelj druga ljubav. I mislim da čovjek treba, bilo što radi, treba tražiti strast. Jer to je znak da voliš posao koji radiš. To je ko ljubav, trebaš ga tražiti cijeli život. Ne smiješ da miruješ, moraš stalno tražiti ga dok ne nađeš. A ste igrali rukomet prethodno? Jesam. I to je isto jedan od razloga da sam išao u trenerske vode. Jer sam bio mali, mršav, a puno sam htio. A bilo je vrijeme visokih i jakih ljudi, a igrao sam vanjskoga na poziciji ne na krilu, nego u sredini, pored Gorostasa, 2 velika, i nisam došao do izražaja. I uvijek mi se govorilo da sam premali i da sam tanak. Onda ja rekao, nisam visok, nisam jak, nemam jaki udarac, ali sam pametan. Međutim, to nije bio dovoljni argument. Kao danas, ne znači da onaj koji glasno priča ima pravo. I onda da se osvetim treneru, jer me nije prepoznao, jer treba prepoznati dobrog igrača, on me nije prepoznao, onda sam ja njemu htio poručiti da ću ja njemu dokazati kao trener da sam bolji od njega, da bolje mogu prepoznati igrača nego on. Eto tako, to je to išlo. Koja bi biše prvata trenerska rabota? A prva trenerska rabota je bila da sam
jednog dana, još sam bio aktivni igrač, čulo se da trener juniora, mladinska kategorija, Така. je napustio tim. I nismo imali trenera. A budući da sam ja vidio da oni ne vide trenutka da me se riješe, jer sam bio revolucionar, jer sam rovario u klubu, jer sam bio vođa već onda mladih igrača, protiv starih, protiv trenera. Бунтовник. Ja sam osjetio da tu nemam budućnost. I ja kažem, ja ću biti trener. A oni samo da me se riješe, odmah su me stavili za trenera, bez škole, bez ništa, odmah da budem trener. Така. Zvali su me na sastanak, to su mi rekli. Međutim, kakav jesam, prkosan, znao sam to, ali nisam izdržao kad sam izlazio van iz sobe, a oni sretni, a ja kao bi trebao biti sretan, a ja u stvari prkos je uradio meni da prije nego što sam kvaku otvorio, vrata sam se okrenuo, zapamtit ćete Vilina Červara. Vratit ću se ja opet, ali ću biti najbolji. A vi ste me dali tim samo da me se riješite. I zašto sam vam? И почнавте да бидете значи Onda sam тренер s на tom јуниорите. ekipom bio prvak u Istri, moj rodni kraj, Така. prvak Istre, ali smo što dosegli? Da je moja omladinska ekipa dobila pravo da igra u takmičenju da igra prva ekipa Umaga. Tako da je trebalo odlučiti da dvije ekipe imamo u istom rangu. Naravno da Skupština to nije dozvolila i nisu mi dali da ja sa omladinskom ekipom igram zajedno sa seniorima. Da бидете во I прва u лига. znak revolta sam išao u Novigrad. Tu gdje sam predavao na školi. Novigrad je za mene vrlo bitan grad. I to je jedno malo mjesto blizu Umaga. Ja sam Umažanin, znači iz Umaga, ali to je 12 km. Zašto je Novigrad za mene neko sveto mjesto? Zato što sam se tamo ženio, tamo sam se zaposlio i tamo sam postao trener seniora. За прв пат. Eto tako. I poslije, samo da vam kažem, Umag je imao veći autoritet od Novigrada, ali od kad sam ja uzeo Novigrad, igrali smo u istoj ligi, Umag nikad nije pobjedio Novigrada. To mi je bilo... Имавте посебна мотивација против нив. To je bilo 2000 ljudi da gledaju utakmicu. Jer ja sam Така, bio mlad, nastavnik na školi, nadobudan, ambiciozan do neba i htio sam svakoga pobijediti, a kamoli ne one koji su me praktički... Јуниорскиот тим е тој со кој што сте отишли од пета лига до прва лига? Ne. Ili drug Onda tim? se desilo, moj život išao dalje, kad sam dobio stan i išao raditi u novinarstvo, to je bilo u Umagu. Morao sam se vratiti nazad. Ali su uvjetovali. Znao sam i zašto su mi dali stan, zašto su mi ponudili to mjesto, da dođem nazad kao trener. I tako da sam ja to iskoristio, vratio sam se u svoj grad i sa tim gradom, sa Umagom, onda je imao 5000 stanovnika, smo iz 5. lige svaku godinu napredovali za jednu ligu Баш за 5 години стигнавте i до ušli smo u prvu Jugoslavensku ligu koja je onda bila apsolutno najjača liga na svijetu. А тешко ли ви беше паралелно да работите? Мислам, имате значи приватен живот, имате професија, прво учител нели се тоа, па после директор, па после новинар, а паралелно и тренер. U tome isto bilo rješenje. Што трпеше повеќе? Ništa se nije trpelo zato što i oni koji su mi dali to mjesto su znali da ja imam novinara, nekoliko, fotoreportera, i da ja uređujem samo list, a izlazi jedanput mjesečno, ne svaki dan. A štampa se u Zagrebu u Večernjaku. Prema tome, ja sam imao puno slobodnog vremena i tako je osmišljeno da se meni da takav posao gdje ću imati klizno radno vrijeme, gdje neću imati radno vrijeme, nego ću imati posao u pitanju i ću imati vremena da radim sa rukometom u rukometnoj ekipi i ujutro i popodne. I tako sam ja to usklađivao. Sve je to bilo programirano. Беше тогаш сензација Умак што стигна од пета до прва лига за 5 години, се збореше, се сеќавате на тоа време? Pa je, ja sam uvijek, da vam pravo kažem, cijeli moj život se svodio na to da sam se volio uvijek popeti nešto više. Uvijek sam bio jako znatiželjan, kao što govori Steve Jobs, pokojni, da čovjek mora biti znatiželjan i djetinjast. To sam i danas. Да остане цел живот така. Da, znatiželjan u smislu da sam uvijek htio ići i popeti se na viši brijeg. Amerikanci kažu da čovjek kad mu prestane iluzija, kad mu prestane želja za pobjedom, volja, ambicija, entuzijazam, kad prestane strast, onda je blizu tvoj odlazak. Onda treba prepustiti mjesto drugima koji imaju sve te kvalitete koje tebi odumiru.
Како отидовте во Италија? После овој успех беше тоа? Da, poslije je došla Italija. Italija je novo razdoblje mog života. Italiji rukomet ne znači baš puno. Tamo je calcio, Da. tamo je košarka, odbojka, regbi, ali rukomet, Pa дури после раков. to je malo teže. I kad sam došao u Rim, tamo sam živio 7 godina, kad sam preuzeo reprezentaciju 1994. Onda sam došao u Savez. Kad smo išli tamo, onda su me spremali za to šta će ko reći i kaže meni predsjednik, Lino, kad te bude nešto pitao, jer tamo ne možeš ti govoriti kad ti hoćeš. Kad ti se opali sjelica, zeleno svjetlo, kad ti predsjednik konija to da, onda možeš govoriti, inače ne možeš govoriti. A prvo govori predsjednik, pa govori tajnik, onda eventualno trener. I ako te pita nešto, reci da mi radimo na duge staze. Da će prvi rezultati biti za 10 godina. A ja kažem njemu, zvao sam Francese, Francese, jer ćemo biti mi živi za 10 godina? Hoćemo mi biti živi? Pa nemam ja strpljenja, ja hoću odmah. I kad sam došao u Koni, onda su me pitali šta vi mislite kako ćemo te rukomet? Pa kako? Pa uspjeh. Zato sam došao ovdje. I drago mi je da sam to ispunio, da sam ih nakon 50 godina prvi puta odveo u Kumamoto u Japan na svjetsko prvenstvo, I to 97. се уште им е Da, единствен. I da smo prvi puta osvojili srebrnu medalju na mediteranskim igrama, upravo u finalu sa Hrvatskom, mojom zemljom, koja je onda bila olimpijski pobjednik iz Atlante. Prema tome, veliko mi je to dragocjeno iskustvo koje sam stekao u Italiji i posebno po pitanju struke i života. Struke, zato što je to centar kao svijeta, tamo se održavaju svi ti veliki simpoziji, seminari i tako dalje, da sam imao priliku pratiti sve stručnjake u raznim područjima. Да се надградите. Da se nadgradime, a kad sam imao taj uspjeh, onda su mi rekli, ako on je onda imao strašno puno novaca, gdje se dijelilo po savezima, jer je Toto Calcio jako dobro radio, ta prognoza, jako veliki, nekoliko milijardi tjedno se uplaćivalo, toliko velika uplata je bila, da smo svi živjeli ko bogovi, ko lordovi. I onda kad smo postigli taj rezultat, onda su mi rekli u Savezu, Lino, spremni smo da ti pomognemo jer si napravi veliki rezultat. U pripremama gdje god budeš radio, spremni smo financirati najveće stručnjake na svijetu u svim područjima struke i fiziologije, i psihologije, i anatomije, i taktike, i psihologije, i ne znam čega, sve ne, da ti pomažu i da se ti možeš izgrađivati. Tako da sam ja odmah, sjećam se kad su mi to predložili, da nisam mogao... Во вас повеќе вложувале него играчите? Cijelu noć nisam mogao spavati zato što, znate kakvi su znanstvenici. Picajzle su, znanost je, znate kako su oni tvrdoglavi i tako dalje. Gledat će mi svaku grešku, svaku točku, svaki zarez, sve što budem radio, imat ću dosta problema. Mogu možda izgubiti autoritet kod igrača. Pa sam si mislio, da li se okružiti s njima ili ne. Ali sam onda mudru odluku donio, Lino, da, apsolutno, rukomet nije nauka, ali nauka može pomoći rukometu. Jer ako vi imate pored sebe jednu Brunu Rossi, koja je radila u vaterpolu, na primjer sa Rudićem, a ona je majstor za periferni pogled, gdje trebaju vanjski imati igrači, onda zašto ne bi od nje učio? I onda sam ja nju angažirao. Tako da sam svakoga ukrao ono što sam smatrao da je bilo bitno i to je bilo presudni moment moje karijere kad sam, mislim, najviše naučio. Kad sam se okružio sa znanstvenicima i pobrao od njih ono što je bilo važno. Колку голем хендикеп е кога во една земја е толку популарен спорт како фудбал, да речеме и во Шпанија фудбалот е број 1 и во Италија, а ракометот, како што кажавте, е на некој си, не знам, 7-8 место. Хендикеп ли е за еден тренер, еден играч или не знам? Je, hendikep je, ali kad postigneš rezultat, onda si Dobivaš na vнимание. U fokusu interesa, jer ljude interesira ne ako Real Madrid pobjedi, njega interesira ako neki Porto tuče Real Madrida ili ako ne znam, ili neka slabija ekipa pobjedi jakoga. Onda svi pitaju kako taj uspio pobjediti. Uvijek je meni bio izazov raditi sa slabijim,
a da srušim jakoga. Uvijek je meni nekako simpatična bila pozicija Davida protiv Golijata. Točno. Da ga sa onom pračkom povodim u glavu, da ga srušim. To je meni Sigurno štos vi jedna od veći miljenite nego prikaza. da ja imam vrhunsku ekipu gdje su prije mene već osvajali titule, a onda ja dođem. To je samo ponavljanje. Prema tome, uvijek sam tražio izazove u slabijem. Така. Таква нешто беше и Хрватска, сосема просечна репрезентација кога ја презедовте, а сепак стигна до едно, би рекол, најфасцинантните поглавја во историјата на ракометот, нели? Олимпијада, светско првенство и така натаму. Европското ви остана само неосвоено. Da. Čujte, ja ću vam reći nešto. Ponosan sam na to što smo napravili sa hrvatskom reprezentacijom. Ponosan sam na te dečke koje sam trenirao, jer ja sam ko jedan ipak ne trofejni trener u onom času uzeo isto jednu reprezentaciju koja je bila zadnja u Europi. Znači, bili smo dole. Mi smo napravili jedan rezultat sa kojim se ne može ni jedna država pohvaliti, ni jedna reprezentacija u bilo kojem kolektivnom sportu, ni u nogometu, ni u košarci, ni u odbojci, da je uspjela kao zadnja ekipa u Europi za 1,5 dana postati svjetskim i olimpijskim pobjednikom. Da je u 2 godine 2 put skupila na trgu po 100.000 ljudi. Da smo digli razinu gledanosti više nego nogometna reprezentacija kad igrala sa Brazilom. To se ne pamti. Ljudi nakon naših titula su izašli na ulice svi. I oni koji se razumiju u rukomet i oni koji nikad nisu čuli za rukomet. I oni gdje se rukomet igra, a gdje se uopće ne igra. Jer to je bilo više od lopte. Više od igre od lopte. To je bilo zapravo trenutak, nevjerovatno veliki trenutak nacionalnog naboja, kada je ponos, dostojanstvo i državotvornost naše države sa tim uspjehom bilo na razini najrazvijenijih zemalja na svijetu. To je bila zapravo jedna poruka nade svakome da sa upornim radom se može i svjetsko prvenstvo osvojiti i može se biti olimpijski pobjednik. To je bila poruka, još nešto, to je bila poruka svim onima koji ne žive u metropoli, kao u Skoplju, žive, ne znam, Bitoli, u Kavadarcima, ne znam, da i ljudi iz provincije, to je bila reprezentacija uglavnom iz provincije, ja sam isto bio iz provincije, iz Umaga, ovi su bili iz tamo iz Zagore, Dalmatinske. Ta reprezentacija, znači, sastavljena od ljudi iz provincije, je došla u metropolu ili sa državom i napravila taj rezultat. To je ohrabrenje za ljude koji misle da oni ne mogu uspjeti zato što nemaju vjetar u leđa. Што беше прва работа што направивте кога станавте селектор на Хрватска? Прва работа. Што им кажавте на првиот состанок? Dobro ste pitanje postavili. Pa cijelo ljeto sam razmišljao šta ću im reći. Pa sam napisao natuknice, promemorija, šta ću reći. Pa ću ovo reći, pa ću ono reći, ne, ovo nije dobro, pa sam drugi papir opet pisao, pa sam treći papir, pa četvrti papir, pa dobro, ovo sam zaključio, to će tako biti. Međutim, bližio se dan mog, kažu Italijani, esordio, mog nastupa i sa njima prvi razgovor, a to je vrlo bitno, prvi razgovor. Prvo sam, budući ja sam djevica, tražio sam neke preciznosti, tražio sam da vidim prostoriju gdje ću prvi susret s njima imati, da vidim koliko stolica ima u hotelu, koliko će biti stolica. Moralo je biti toliko stolica koliko je igrača. Nisam dozvolio niko da prisustuje sastanku osim mene. Znači ja igrači, nitko više i toliko je stolica bilo. Znači da je i netko došao je morao stajati ili bi sjedio na podu. A budući da to nije moglo, bilo je samo toliko koliko je stolica. I što sam odlučio? Odlučio sam to zadnji čas, zadnji dan, a pripremao sam se 3 mjeseca, da sve te natupnice što sam napisao, promemorije, da potrgam. I rekao sam to ništa ne vrijedi. Lino, da, bez veze, a u životu treba i pogriješiti da bi poslije bio pametan. Na iskustvu se uši. Odlučio sam govoriti od srca, iskreno. Iskreno. Iskrenost vam je najveće oružje. Pa i kad pogriješite. Ali budite iskreni. I mislim da je to bio pun pogodak. Ja sam došao pred njih i rekao sam da ja nisam taj koji bi trebao možda njih trenirati. Da nisam čovjek iz njihovih snova. Da nisam trener koji si oni zamišljaju možda. S umogom, jesam napravio rezultat na koji sam ponosan, Italija isto,
Ali nisam svjetski prvak bio, nisam olimpijski, nisam bio evropski prvak, nisam bio doprvak, nisam bio drugi na svijetu, treći na svijetu. Nemam konkretno uporište, jedan referencu. Nemam. Nemam. A ja sam to. Ja sam došao iz Umaga malog, 5000 stanovnika, iz jedne siromašne obitelji sam. Sve sam u životu napravio svojim rukama. Nitko mi nije gurao. Takav sam kakav jesam. Malo sam tvrdoglav, iznimno tvrdoglav. Dobro, neki su rekli, čitao sam u komentarima, to sam na njima govorio, šta su njega uzeli za izbornika, pa on ne može 3 ovce sastaviti zajedno. Taj Talijan, su me zvali Talijan, zato što sam ja radio u Italiji i zato što je Umag blizu Trsta, to je onda, znate, Talijanci. Istrani su inače ovako, mi smo još uvijek u Istri zadnji ostaci bivše Jugoslavije. Kod nas su sve nacionalnosti i narodnosti. Kod nas nema te nacionalne mržnje, međunacionalne. To je multikulturalno područje, multietničko. Da, blizu smo zapada. Kod nas je turizam prvi počeo na našem području. Tako da sam rekao, ja sam taj. A i vi nemate, sam rekao, baš neku veliku referencu jer ste zadnji bili na Evropskom prvenstvu. Vi isto, o vama se govori da ste nedisciplinirani, da na grani od stabla nosite škaniclu za trening, gdje su papuče, gdje su dresovi, da se ne znate ponašati, da kad izgubi Hrvatska država vi za vrijeme ručka rušite onu zastavu Hrvatsku u znak za Afrikancije. Znači, nije da ste vi Bogom dani i vi imate svoj križ. Koji i ja. Budući, to bi značilo da smo jedni drugi ovako dosta neperspektivni. I to je jedino ono što nas zbližava i što nas spaja. Ali ja ću vam nešto reći. To je bilo kraj. Da ja sam ono sve što sam rekao. Ali ja imam ideju. I to ne bilo kakvu. Imam veliku ideju. Kako doći na vrh planine. Ja sam uvjeren da znam kako ću doći do cilja. Naravno, ako vi vjerujete i ako me slijedite. Jer sposobnost, što je sposobnost? Sposobnost se očituje u tome koliko sam ja sposoban da uvjerim drugoga da me slijedi. Tak. Znači, ja sam ih vjerovatno onda uvjerio da me slijede. За вас вела дека сте авторитативен како и личност и како тренер. Имавте проблеми со тоа во репрезентацијата или баш... Čujete, imao sam ja i konflikata i danas je. Pazite, trener. To je vrlo interesantno. Što je trener? Trener, to vam je, dragi moji prijatelju, malo zadovoljstva, a puno razočarenja. Trener je najveći samotnjak na ovom svijetu. Više nego bilo koja osoba u bilo kojem poslu, u društvenom, političkom, gospodarskom životu, trener je uvijek u epicentru. Trener je u epicentru odmah čim kažete da će u subotu Metalurg pobijediti ne znam koga. A zna se ko je najodgovorni za to? Trener. Ako se izgube, igrači će već pobjeći. U mrak nećete ih vidjeti ko zna do kada. Ako treba nekoga smijeniti, bolje jednu osobu nego cijeli tim smijeniti. Znači, kao što i reflektori u mene ukazuju, tako i nakon utakmice, posebno nakon poraza, reflektori su svi prema meni. I jedino ko će mi pomoći, oni najbliži. Moja supruga, moja djeca i moji unuci. Niko više. I postavlja se često puta pitanje, ma zar ima smisla za tako mali trenutak sreće kad pobjediš? Za tako mali trenutak se treba cijeli život žrtvovati. Da zaraboti sve? Cijeli život zarabotaš samo za taj trenutak. Zar ima smisla? Mnogi se postavljaju to pitanje. Pa često puta i ja. Međutim, sutra je novi dan, nova iskušenja, novi izazovi i čovjek nastavlja taj život. Svaka moja odluka nosi kod nekoga nezadovoljstvo. Da, bez razlike. Bez obzira. Da li sam ja pošten, mogu ja biti ko zna kakav. Ako ja tebi ne stavim brata u ekipu, ja znam to je neprijatelj. Da. Ako ja tvog prijatelja ne stavim u ekipu, ja sam neprijatelj tvoj. Ako te za vrijeme utakmice, a ti nisi naučen da te trener mijenja, ako te ja stavim na klupu, ti mene mrziš u onom času. Ako se izgubi utakmica, bila je pogrešna taktika. A ko postavlja taktiku? Trener. Se razbira. Trener je jedan nezahvalni posao.
A ja vam otvoreno kažem da nije to pošteno. Zašto nije pošteno? Ja ne vidim jednog ozbiljnog trenera da radi takve odluke protiv sebe. Ja mislim da trener mora donijeti odluku. A odluka je u onom trenutku i u redu je da je trener donese, jer on najviše odgovara za rezultat. I mislim da je nepošteno da zbog tih odluka i u dobroj namjeri i u odličnoj namjeri da se ga tako suđuje. Mislim, zato je teško biti trener. Kolikav procent se grešni odluke? Pa čujte, nema čovjeka koji nije grešan. I trener nije bezgrešan. I trener zna ukoliko sam ja puta pogrešio, da vam ne kažem. Normalno da jesam. Ali čujte, ali kakav je to život ako nema pogrešaka? Trener, ja radim s ljudima. Што е клjučот да тие точни одлуки да се доволно јаки, доволно добри за во вода да паднат овие погрешни? Pa da vam iskreno kažem, ima neka piramida važnosti. Za mene je najvažnije od svega selekcija. Odabrati prave ljude za pravi posao, u Bibliji za menadžere kaže se da to je najviša razina sportskog treninga. Odabrati pravog čovjeka za pravi posao. Nikome ne piše na čelu ko je to. Ali rukomet, vrhunski rukomet, mogu igrati samo ljudi od karaktera, koji su borbeni. To je fantastična životna filozofija. A čovjek od talenta, to je Bogom dano. To nije on zato što je to je mu Bog dao. Ti ljudi od talenta, oni mnogo puta nemaju pravi karakter. Tako da, kad bi se odlučivalo, ja bi više uzimao karakterne, borbene ljude koji vjeruju, koji imaju pozitivne misli, za razliku od talenata koji kad dođe prva prepreka, a druga da ne govorimo, on zna odustati. Abraham Lincoln je rekao, ti možeš izgubiti, možeš i ne uspjeti, ali kada? Ako odustaneš. Nema odustajanja. Сите ваши играчи се такви борбени, мислам, гледате да бидат. Ja gledam da budem, ali neke sam ja uzeo već u razvojnoj fazi, kad su već seniori postali. Da su bili juniori, možda ih ne bi tako uzeo. Ali imaš ono što imaš. Moraš da izlečeš maksimum. Postoji jedan praktičan put ka uspjehu. Ako nemaš ono što imaš, što želiš, ljubiš ono što imaš. Da. Je li tako? Сакаш да ти частам пијачка па да одиме кај мене? Или да ти ја дадам стоткава и да одиме кај мене? Оди. Млекото е супер за себе. Млекото од камила им го дават на луѓе кои имаат диабетес. Знаеш зашто? Зашто има високо ниво на инсулин. А слушај го ова. Во Етиопија млекото од камила мисле дека е афродизијак. Јас не знам што е тоа, па што да правам? My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right. It's better than yours, I could teach you, but I have to charge. Предпоставувам имавте слични играчи, нели како што имали и на претходните првенства кога ги затекнавте Хрватија, нели кога беа последни во Европа, горе-доле тие се тие играчи. Може ли да се каже дека вашата филозофија и тоа што вие сте влегле, фактички ја направи Хрватска, што беше доминантно? Nije dobro biti neskroman. Mislim da, onda ću biti malo blaži, mislim da sam jako utjecao. A naravno da uspjeh nije samo moj, je to jedan mozaik. Ja sam imao i imam svoje suradnike, imam pomoćnike, imam logistiku. Психолози, педагози. Samo ja sam najodgovorniji. Исто како за неуспех, така и за успех. Tako, ja uspješno. Nema kod mene autonomije da mi moj suradnik radi šta hoće. Ja ga kontroliram i tekako. Така. I objašnjavam koja je moja ideja. Bez toga nema ništa. Ali u svakom slučaju
Mislim da sam imao utjecaja posebno 2007. kad sam počeo, 2009. da sam u pravom času pomladio reprezentaciju. Jer i to je kulminiralo u Beču, gdje sam zadnji put vodio reprezentaciju 2010. godine, kad smo bili srebrni, izgubili smo od Francuske u finalu, a došli smo u finale sa 8 debitanata. Stari igrač kad ga mijenjaš ima dobru lobističku tu politiku, puno njih ga podržavaju. Čim ti jednu medijsku ličnost mičeš, odmah imaš puno neprijatelja. Oni ne žele razumjeti tvoju ideju, ono što smo rekli, viziju. Ja mislim, puno ljudi živi i radi ispod razine svojih sposobnosti samo zbog toga što je pod utjecajem okoline. Što želi živjeti po onom sustavu vrijednosti koje mu nameće okolina. Ja ne želim živjeti po tuđem sustavu vrijednosti moje okoline. Ja želim živjeti po mojem sustavu vrijednosti koje sam kroz život, kroz iskustvo to dobio i po sustavu vrijednosti koji su mi podarili moji pokojni roditelji. Hvala Bogu što mi je podario malo zdravlja još, da sam izdržao takve napade. Imao sam puno toga, ali sam ostao na nogama. Nisu me stručili. Kako se nosi, господине Черно, та одлука, да речеме, да се донесе одлука Джомба да не се земе во репрезентација, туку некој што никој не го знае, Da, napisali su naslov u sportskim novostima kod nas. To je bilo, znate, žuta štampa, danas je hit štampa. Lino ponizio Džombu. A ja volim Džombu. Džomba je meni od najdražih igrača koji sam imao. Ni na kraju pamet ne je. A ni govora, ali oni tako to... I onda šta se desilo? Desilo se to da mi nije išlo situacija u prilog. Igrala Liga prvaka, sam bio trener Zagreba, a Džombu sam maknuo. I sad smo igrali utakmicu sa Flensburgom i kažu u klubu, Lino, morat ćemo sad u Ledenoj se igra 10.000 ljudi, rasprodana dvorana, Džombe neće biti, to će biti svašta i te transparenti i sve. Danas cijeli život, svi mi, ti, ja, on, mi, vi, svi smo u etičkoj dvojbi. Da li raditi i govoriti ono iza čega stojimo, ono po svojoj savjesti, ili ćemo raditi i govoriti ono zato što tako moramo. Ali ako sam bio pošten trener, ono što on od mene uvijek očekivao, jer sam morao donijeti kogod je to teška odluka, jer sam je donio. A ono što sam neku satisfakciju dobio na toj utakmici, 10.000 ljudi, dobio sam aplauz, nisam dobio zvižduk nijedan. To sigurno li značilo mnogo? Jako. Sigurно. Што е битно, да речеме сега малку тренерски, во утакмица губите, например. Што се круцијални неколку моменти да се направи пресврт? Кои се тие моменти? Што треба да се направи за ситуацијата да се сврти во ваша корист? Pa moram prije toga reći da je iznimno važno razumjeti da se utakmica dobiva prije same utakmice. To znači da se ekipu psihički spremi i da se svaki igrač ponaosob da se spremi prije utakmice. I kući već. I dan prije, 2 dana prije. Tad je on odlučio kako će igrati u subotu na utakmici. Tad je odlučio. Nije on odlučio kad se skine u slačionici i sad će on igrati. Ne. On je već svoj pripremio prije. Ne treba davati nikakvu posebnu važnost bilo kojoj vrsti treninga. Ako vam je ekipa mentalno slaba, ako vam je karakterno slaba, ako nije spremna provesti taktičku zamisao, ako nije spremna žrtvovati se za postavljeni cilj, ako nisu igrači spremni ispuniti obećanja data sebi i drugima, u tom slučaju bilo koji trening je neprimjeren, nedjelotvoran. A sada idemo na drugo pitanje, na isto pitanje, ali druga stvar, vi ste rekli, a što napraviti ako oni... sada možda možete puno, a možda ništa. Се случува некош да знаете за губене утакмица? Ja sam reći jedan slučaj što mi se dogodio u Beču. To je bilo smišljeno. To nije bilo samo tako. Ja sam znao da u četvrtfinalu igram sa Danskom i da su oni bolji od nas. Ja sam to znao. Vrše pritisak na mene, javnost ogromna. Znači ja sam pred zidom. Ja moram pobijediti utakmicu, jer inače su mi dali kritiku što sam pomladio reprezentaciju sa 8 debitanata i sad ako zgubim, kritike ako hoćeš. Da. Neovisno što sam već 6 medalja osvojio. Kod nas se sve zaboravlja. Nema to je trener. Bitno je to je ništa, da.
I sad kako da ja pobjedim tu utakmicu, kako da motiviram ekipu, kako da postavim stvar. I ja cijelu noć se vrtio u krevetu, hodao po sobi. Ne mogu lagati, to je život trenera. Jer kažu, baš sam negdje vašem, ne znam gdje sam, koje televiziji sam rekao, jednog poznatog trenera Barića, kaže njegova supruga, Oto Barić, da niti 100 pobjeda ne može oplakati jedan poraz. I ja šta ću napraviti? Ja kažem, naš sajnori. Ali mora biti šok, jak šok. Nekad riječ, nekad, ne znam, jedna večera, jedno piće zajedno, zajednička večera, nek se popije malo više piva, nekad i to može biti, muzike malo, nek se pjeva, da se stvori jedna dobra atmosfera. Ali tad nije to bila po meni jak adut, bio je nešto šok. A ja imao 12 sati drugi dan konferenciju za tisak, za utakmicu sa Danskom, onda sam rekao da iznimno cijenim Dansku, da Wilbeka isto kod trenera, da oni, vidim ih jako, jako dobri, da mi imamo mladu prezentaciju, da mi ovo, da bla, bla, bla. I onda sam rekao jednom času, ja sada, prije nego što završim konferenciju, htio bih vas obavijestiti da sam donio jednu vrlo bitnu odluku. Prvi puta, eto, svim novinarima to mogu reći, da mi je ovo zadnje prvenstvo koje vodim reprezentaciju Hrvatske, da podnosim ostavku nakon prvenstva, zbog toga što je država polarizirana na lijeve i desne, na crvene i crne, na bogate i siromašne, na znalce i neznalce, na pametne i glupe, da ja u takvoj situaciji, u takvoj atmosferi ne mogu raditi taj posao koji radim. To više šok. Da, šok. I odlazim. I to sam rekao, šokirano je bilo. Čak drugi dan sam vidio po novinama da sam isti ko Sanader, ostavio sam ekipu na cjedilu i pa. I sada, dan utakmice, oni su ginuli. Ginuli su. Oni su zaista za svaki centimetar parketa se borili. Danci su bili odmah slomljeni. Onda sam ja isto bio mali Napoleon, agresivan, da ne popustim u tenziji, osvetnički, protiv svih, jer baš na suprotnoj strani su bili novinari, hrvatski, onda svako sam ih pogledavao, znaš, to je bio ono, strašan prkos u meni se rodio, strašan inat, onog čovjeka iz sela, onaj zadrti, onaj inat, znaš, to sam... Kuće, pas. Pas, životinja, ono, a oni kako su zabijali gole, tako šake gore. I bile su 2 šake gore. Jer pazite, Nika Božica pobjede, to je Viktori. To 2 šake su gore. Kad protivnika slistiš, kad 1 šaka gore, to je. Ali 2 šake gore, to je Viktori. To je Božica Nika, po njoj to. Znači, mi smo njih složili. Ова одлука да ја напуштите репрезентацијата од порано ви беше? Да, чекao sam момент. Само го чекавте правиот момент да им кажете? Да. Кој беа заинтересирани за вас? По дански, норвешки, негде, не знам. Došao sam tu u Metalurg, to je slučajno. Nije bilo u planu nikako, nije bilo gospodina Minče Jordanova, ne bi nikad je došao, nego on me nazvao iz Amerike, još me nazvao da bi on htio da li bi ja trenirao Metalurg. Ja kažem, nema šanse nikakve. Nema ja ni volje, ni želje, moji su planovi sasvim drugdje. A on je pokazao mudrost, doduše Aristotel je mudrost stavio i sada iza hrabrosti. Hrabrost je number 1, mudrost je broj 2 u tim vrlinama. Ali on je bio mudar. On je bio mudar u smislu da je hladnokrvno vrlo i je rekao, pa dobro, da se možemo čuti za 15 dana. Ja mislim, ako je vama da se čujemo u redu, ali ja ne mislim niti u Skoplje doći, niti nigdje, tako da ne bi vas zaluđivao nečim što nije realno. Kaže, da, pa ja ću doći u Umag. Ako on se splati, ja ne znam. I onda me zvao za 15 dana, ja sam rekao, ko te zove? Uopće nisam se sjetio s kim je to razgovarao. Ne kaže, pa vi ste mi rekli, i onda nisam mogao nazvat. Da kažem, dobro, dođite sutra. I ja, budući da živim blizu na moru, jedno 20 metara, 50 metara recimo najdalje, niti ne, i vidim parkiralištu. I izlazi on i kaže moja supruga koja je Laudija, koja je gledala to, njegov izlazak iz automobila, kaže, Lino, taj će te čovjek pobjediti. I tako sam ja došao u Metalurg. Natera, a? Ali volim ovo, volio sam zato što je moj cijeli život u tome. Umag, očeo prvu ligu jugoslavensku, Italiju na svjetska prvenstva. Mislim, uzeo zadnju reprezentaciju u Europi s njom. Znači, cijeli moj život je oko Davida. Uvijek je sa slabim nešto pobijediti. Meni je bio najveći štos kad je rekao da je uglavnom prvak Makedonije Vardar. Ali Vardar poštujem, to je klub sa ogromnom tradicijom. I u nogometu, sjećam se kad je bio mali, pa 24-25 tisuća ljudi je bilo na utakmicama, Dojčinovski, Kono sve igrao, Pančev, da, Najdovski. To, sve ja znam, tu se teško nosilo bodove.
kod Vardara. I kažem ja, čekaj, a koji je tvoj klub? Kaže, a mi smo druga, a ko je prvi Vardar? A Vardar! Vardar je već bio ono, nekako što me interesira, tog Vardara pobjediti, to mi je štos. I tako je to išlo, te titule što smo osvojili. Jel? Eto, to su ti moji uvijek neki izazovi. Još sam djetinjas, rekao sam da sam još znatiželjan i da sam djetinjas. Ako je po Steve Jobsu, onda ću ja biti još trener. Što bi bile opциите? Ако не беше металург, кај ќе A одиш? uzeo bi možda, ne znam, u Celje možda, ne znam koga bi uzeo, imao sam im ponudu s njima i tako. Ne znam gdje bi išao, možda bi ponovno se vratio u reprezentaciji. Ipak sam ja ostavio dosta tog u Hrvatskoj, mislim, još uvijek. Ali opet ovdje sam došao, gdje sad sam ono vezan i za ovo podneblje, makedonsko. Ljubav je... Pa i državljanin ste? Pa da, državljanin sam, da, ali šta me tu inspirira isto? Moraš tražiti inspiraciju. Inspiraciju me u tim ljudima, dobročudni ljudi koji te prihvaćaju. I vidiš im u očima da imaju dobrote. Tak. Sam malo ovako vezan i za tu državu, recimo ta Makedonija. Meni sad prvi štos da pročitam i da budem ljut zašto nas neko sprečava da ne idemo u NATO, zašto u Europsku uniju, zašto... Znači ja odmah postanem, a nisam političar više, jako sam bio u parlamentu, a ja znam gdje mi je mjesto, da mi je na tu s mladima, da prenesem moja iskustva i životna i stručna, ali opet sam vezan tamo gdje jesam. I to mi sad kod neka druga domovina ko ono, volim, eto. Кира Лазаров беше во емисијава и кажа дека имало сериозни разговори да дојде во Металург, ама не се случило тоа. Желба ви е да го имате Кира во тим? Da čujete, ja za Kira Lazarova mogu samo reći to, a mislim da malo, vidim da je malo ljut na mene da me ne voli, ali neovisno svemu, on je jedan od meni, jedan od najdražih igrača koji sam ja trenirao. To je igrač koji je prvi put došao u Zagreb kad sam ja došao. Так. Osvojili smo najvažniju 10. titulu, zajednički. Dakle, neovisno šta on ili bilo koji igrač o meni kaže, ja sam takav, ja sam Lino, ali ja njega iznimno poštujem i meni je on drag igrač, iznimno. Klub ne znam kako s njime to pregovarao, kako to išao, nisam bio onda tu, jer sam bio na odmoru u Umagu. Ali kažem ja o Kiru Lazarovu, mislim da je on jedan vrlo značajan igrač koji je isto sebe ugradio u sve uspjehe makedonskog rukometa. Da je on stvarno jedan lider i dobro da ga ima Makedonija, dobro da... Колку се битни таквите играчи за еден Kako тим? nisu bitni? Oni je- Bitni su, meni je bio Balić. Ja sam s Kapitenite. Balićem se znao 100 put posvaditi s Balićem. Balić je genijalac. Ali Balić nikada mi nije prevario. Balić nikada, uvijek je bio lojalan. A čujte, u obitelji se morate ponekad svađati. Kakva je to idila ako je sve to normalno? Siguraš. Pa nekad i psihologija tu igra. I nekad i trener manipulira s čovjekom. Nekad ga moraš malo razljutiti da bi on bolje igrao. Da biš izvukao iz njega. Znate, južnjaci vole spavati malo do 12 sati i tako dalje. Onda sam ja prvu stvar napravio da u zimi, oni se pripremaju, takav sustav natjecanja, da vi pripremate ekipu u decembru. U 6 ujutro ne vidite mačku pred sobom, ne vidite ništa. Mrak u zimi. Tad sam ja ih dizao na treninge, na trčanje. Znate kad južnjaka, ljenčinu, dignete u 6 ujutro. Да трча. Pa on vašu sjenu mrzi, a kamoli vas, razumijete? Ali šta ćete? Kad su visoki ciljevi, trebate se više odricati. Više morate žrtvovati. Komoditet morate staviti sa strane. Za vozilo Užitke, prijateljstvo, izlasci, disko, pub, ovo, sve otpada. Čak i djevojke negdje moraju biti malo cenzurirane zbog toga. Ali vidite kako je to težak život. I za njih je težak. Ali nema vrhunskog rezultata. Ali zaista ga nema. Nema vrhunskog rezultata ako se ne odreknete tog komoditeta. Ja nikada nisam čuo da se vrhunski rezultati napravili u izobilju. Kada je glava. Glava nije budna kad previše ima. Nije dobro ni previše imati ni novaca, niti previše bilo čega, a kamoli užitaka. Tako treba i djecu educirati. Da kad je poteško, kad je zaista teško, tad možete očvrstiti. A to je jedan strašan benefit koji će vam koristiti u životu da idete do kraja. А добро, со стресов како се сноѓате?
екстремно стресна работа. Stres je, znate, kada ljudi od tebe puno očekuju, a puno prepreka je, a ti ne želiš razočarati. To nije lako. Воопшто. Nije lako, zato je tlak mi digo se gore i moram uzeti ujutro par tableta da mi tlak ne ide previše, da ne se prelije čaša. To kažu, ne smije se čaša preljeti. Ali nosim se dobro stresom. Iako sam ja čovjek od krvi i mesa, i nemojte misliti da se ja ne uzbuđujem i nervozan, i znojiš se i sve, i dlanovi ti se znoje sve. Pa ne sramim se to reći. Pa to je isto ljudski. Nespijenje pa to je isto ljudski. Sad neko kaže ne, on je mrtav hladan i tako dalje. Da mi je znat mrtav hladan. Neko u sebi grize se, razumijete? Netko izrazom lica to pokazuje. Ali ipak oči tvoje moraju pokazati stanje tvoje duše. Jer čovjek po meni mora... Vidite, vi možete biti ko zna kako naobrazovan. Vi možete imati obrazovanje jako visoko. I vi možete imati fantastična specijalistička znanja. Ali ako ste deficitarni po duhovnim vrijednostima, dakle, ako vama nema ni ljubavi, ni dobrote, ni vjere, ni ovo, a šta vam to vredi? Vi ste deficitaran čovjek. Znači, ne pomaže vam ni škola, ni ništa. Ај накратко за Металург. Играте во Борис Трајковски во Лига на шампиони, например. И Металург е еден од најпосетувани клубови во Европа, може да се каже. Pa da, među 3 najveća u Europi. Како е чувството кога ви скандираат толку многу луѓе Лино? Pa ja sam se ovako zafrkavao, a znate, političara isto ja volim nekad malo isprovocirati, pa kažem da naše utakmice rukometnog kluba Metalurg, a može ko šta hoće reći, danas ipak treba dati ljudima pravo da ja znam da danas riječ ne znači gotovo ništa, ali činjenice su tu da sa tih 7000 ljudi u dvorani, da je to zapravo najveći zbor građana Skoplja i Makedonije. Niko ne može u ovom času skupiti 7 ljudi samo tako. 7000 sa plaćenim ulaznicama, da se ulaznice rasprodaju za niti sat vremena. Sve njih na određeni način taj naš klub nečim beže, nečim ga pridobija. I tako treba i dalje. Meni je važno da vidim naše dečke da se znaju ponašati, da se bore za te ljude koji dolaze, da ih poštuju, da imaju uvijek strpljenja da se svakome potpišu, da podare osmijeh, zadovoljstvo čovjeku, da šire. Pa ja pratim jako to i onda ih upomenem ako sam vidio nešto, ali nisam još imao puno prilika jer su razumjeli da iz njih izvire pozitivna energija, ne negativno, pozitivno, da znaju pozdraviti ljudi, da budu primjer. Oni mogu i utakmicu izgubiti, ali treba naučiti kulturu i poraza i pobjede i ponašanja. To je vrlo bitno. I zato mislim da je ovo velika pobjeda, je pobjeda velika da smo već drugu godinu za redom među 16 najboljih top 16 Europe, a to praktički znači svijeta. Točno je da uspijamo napraviti taj rezultat, ali velika je pobjeda i ovo. A što fali za Čekor napred da se otide? Fali nam malo više novaca, fali nam, pazite, ne postaje se odmah prvak svijeta preko noći. Mora se malo i raditi, stvarati temelje. Jer ako vam nisu dobri temelji kuće, onda vam se kuća može urušiti. Во Хрватска беа поставени темелите кои ја земавте репрезентацијата? Pa jednako tako. Ali ili prije toga isto bila Hrvatska jaka u rukometu. Ali činjenica je bilo da jedno skoro deceniju je pao rukomet totalno. I onda je došla nova generacija i to smo napravili što smo napravili. Ali želim reći da moramo puno posvetiti pažnje mladom podmlatku. Tako da mi u Metalurgu radimo sa jednom generacijom igrača, ja vam stvarno mogu reći, selekcioniranih su, koji 3 godine već zajedno rade, da ćete sigurno sljedeću sezonu već 9-5-6 tih igrača u prvoj ekipi i zapamtite prezimena Nelovski, Talevski, Markovski, Velkovski, Kostovski, Mađovski. To su sve igrači koji će biti vrhunski i ja vam mogu reći da samo treba im dati podršku i svim tim trenerima i klubu koji radi na jednoj novoj strategiji koja je neophodna u Makedoniji, da investiramo u našu djecu, da sa njima pokušamo napraviti ponovno vrhunski rezultat za dobro makedonskog rukometa i makedonskog sporta. Би се пробале како селектор на Македонија? Некогаш? Pa ja sam rekao da sam ja trener Metalurga
i da je to pitanje složeno. I ništa drugo ne bi mogao reći po tom pitanju. Костурот на репрезентацијата е металург. Барем ќе се снајдете сигурно добро. Želite me isprovocirati. Da sam rekao ovo što sam prije rekao. Да поразговараме за детството. Во Истра, се враќате, одите таму? Pa mogu reći, od kad sam u Metalurgu, jedan put godišnje. Само еднаш годишно? Pa nema vremena kad ja bojim se izgubiti trening. Ja sam svojevremeno, kad sam počeo, kad mi neko govori prehlađenje ne može trenirati. Pa jer ja sam imao svojevremeno u naponu nekako snage, kad sam bio još umak, stvarao umak, zadesila me nezgodna jedna bolest, to je bubrežni kamenci. To su taki bolovi da stvarno kažu da ne postoje gori bolovi od bubrežnih kamenaca. Ja da bi bio na treningu, da bi ženu prevario, da ne bi me tamo natjerala da idem kod liječnika, a da mi ne propadne trening, onda sam Buscopana ili Spazmexa tražio da mi daju intervenozno, da bi to izdržalo. On to drži okolo sat i pol, koliko traje trening. I onda bi došao kući, onda sam imao još jednu šansu da idem na prvu pomoć, pa ću dobiti još jednu, razumijete, pa ću se izvući da bi sutra mogu jutro doći na trening. Tako dok žena nije prokužila, sam probušen na više strana, onda rekla dosta, ili sam dolazio kod doktora, rekao ne može više ovako, morate riješiti pitanje, morate ga ili izbaciti ili ga moramo operirati. Tako da sam 6 puta pobjedio taj vražji kamen, oksalatni, sa tim razbijaju ga. Tako da sam ga izbacio sa mukama nemogućim i mogućim, sa vodnim udarima. Po 10 litara sam znao popiti da bi ga izbacio i pobjedio sam ga 5 put, 6. put nisam uspio. Ali su ga ipak u Zagrebu sa vodnim tim, kako se kaže, razbijanjem su ga uspjeli pretvoriti u prah i sam ga izbacio. Da udarim u drvo, sad mi se ne pojavljuje, jer su ga riješili u Rimu. Jedan put sam imao iste napade, pa su ga riješili. Tako da sam taj doktor, to isto što sve mi u životu se doživljava, taj čovjek, to je bilo pred Božić. I taj doktor, neki stari, ima 70 godina, je bio urolog, i napravio mi to izvuko, cistoskopijom, izvuko ga i kaže, sad sam nešto tamo sredio i ja kažem, doktore, ali ja neću tu biti u Rimu, u bolnici, ja moram ići na Božić kući, to je obiteljski praznik, ja moram biti kući. A on kaže, dobro, ali onda ćete se vratiti. Ja kažem, dobro, samo da idem kući. I ja otišao kući, međutim, ja nisam mogao mokriti više, ali radi se o tome da on kateter pustio unutra u mjehuru, tako da je cijeli cirkus ispao, da sam ja morao njega skoro tužiti. Ali šta, gospodin urolog je to toliko dobro napravio, su rekli da ga tužimo, da ćemo dobiti neku odštetu veliku, jer ostavim unutra kateter, možda sam ići nazad avionom, ali radi se o tome da nakon toga, zato sam rekao da kucnem u drvo, nisam više imao bubrežnih kamenaca. Prema tome, njemu treba dati zapravo nagradu. Znači, ne bi trebalo čovjeku suditi odmah. Treba malo... Da se даде време. Time out si uzeti. Детството какво ви беше? Интересна работа за вас, прочитав дека дока 5 години не сте ни зборувале. Da, nisam. Našli su me u vinogradu. Nisam, jednostavno bila, a čujte, ja sam rođen u malom selu, Delići se zove, 4 kuće, uvijek sam predstavljao ga da je to velegrad. Onda su me u Zagrebu uvatili to, išli su u to selo i vidjeli su da je to 4 kuće. Kaže, pa kako si ti nas prevario da je to neko veliko mjesto? Je, kažem ja. Čovjek mora poštivati svoj rodni kraj, svoje ime i prezime, svoj rodni kraj, pa onda državu. Jer ako ne poštuješ sebe, svoju obitelj, obitelj za mene number one, ako ne poštuješ rodni kraj gdje si rođen i ne smiješ se sramiti njega, onda ne možeš voliti državu, niti čovjeka. Prema tome, bila je potraga za mnom, gdje je, nema ga, a mutav bio. I onda sam ja vikao u vinogradu. 5 godina sam progovorio, ali zato mi ljudi govore neki da sad sam nadoknadio onih 5 godina što nisam govorio, da sad znam i previše pričati. Zar ne? За сето незборење. Englezi, isn't it? Точно. Океј, овде мислам дека имаме и повеќе од доволно. Јас многу и се заблагодарувам уште еднаш за Ja isto благодарам vama što ste me pozvali i pozdravljam sve vaše gledatelje. Čest mi беше и Čest mi je meni. Hvala. Dobro.